Salibonani bathandekayo lonke esihlangana kulesi sifundo saleli viki Sesihlanu. Mina engikhuluma lani namhlanje ngumfundisi UJesu nginxosa abangane bami labo baziveze. Ngithanda ukubingelela ababukeli labalaleli kusifundo sethu Sesihlanu. Mina engikhulumayo ngu-Elder Amos Maforo. Salibonani zithandwa zenkosi. Siyabonga uba sesihlangene njalo namhlanje kusifundo sanamhlanje. Silokha sisemuseni wenkosi. Mina engikhulumayo nguMrs. ZANDILINTOMBI ZANAMWE, intombi yakomaphosa. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu UJesu. Siyamukelana futhi esifundweni yakholwa siyabusiseka ngezifundo zikamaHebheru njalo siyasondela kangaka kuNkulunkulu. Siyamukelana sengathi lalesi sifundo singasibusisa, asicimezeni sikhulekeni uNkulunkulu asiphathise. Baba wethu othandekayo okhona ekhaya ezulwini, kalihlonitshwe lidunyiswe elakhe igama. Sicela ubukhona bakho kusona lesi sifundo, sengathi ungayiveza imfihlakalo yelizwi lakho sibe sesifunda thina ukuphila ngayo silungele ukuza kwakho kwesibili. NgoJesu ohlala manje kuze kube phakade. Amen. 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 Siyabonga kaMhlanga ngemthandazo omuhle kangaka. Lamhlanje bathandekayo sikhangela isihloko esimnandi kakhulu. Engilethemba kubana nxa singena kulesi sihloko sizakhula ekukholweni, siyaphathiseka kakhulu esithi sona uJesu umuphi kumbe opha ukuphumula. UJesu opha ukuphumula. Akusibalele uHebrews 4 ivesi lika9. amaHebheru 4 ivesi 9 ufunda kanje. Ithi ngakho kubasalele abantu bakaNkulunkulu ukuphumula kweSabatha. Ngakho kubasalele abantu bakaNkulunkulu kwenze njani? Ukuphumula. Ukuphumula. Kanti vele khona ukuphumula sibi sakho kuqhakatheke kangakanani? Nxa sicabanga ukuphumula. Ukuphumula kuyinto eqhakathekileyo ekuphileni komuntu. Ukuphumula phakathi kosuku nxa usebenza uthole okungamakhefu thize. Ukuphumula ususiyalala. Kuqhakathekile uthole isikhathi esifaneleyo. Nokuphumula njalo phakathi kweviki ube losuku oluthile lokuphumula. Lokuphumula uthole ikhefu phakathi komnyaka kumbe phakathi kokusebenza isikhathi esithile. Kona ukuphumula vele kunceda umzimba ukuze usebenze ngcono. Uphumule uthole amandla amatsha esiyithi renewal kumbe rejuvenation. Kuqhakathekile kithi layo wasidalayo uyaqhakathekisa ukuphumula. Uthi ngosuku siphumule ngempela viki sibe lokuphumula. So ukuphumula kuqhakatheke kakhulu. Ungakhangela lasemhlabeni akhona ama vacation, akhona ama weekends, akhona ama breaks. So kuqhakathekile ukuphumula. Siyabonga ufuna ukuthi Bengifuna ukuthi uMaforo ngiyananzelela ukuthi uyayithinta indaba eqhakathekile ukuthi ungezwa kukhulunywa umfundisi ngokuphumula. Kuthi ukuthi kulokudinwa thize umuntu abe ngene kikho. uMaforo uthinta indaba eqhakathekileyo ukudinwa lokuphumula kokwenyama ngemva kokusebenza, ngemva kuphatheka ezintweni ezithile. Kodwa kunye umcabango embuya lawo ofikayo kimi umcabango wokuphumula ngaphakathi okwakomoya. Okwakomoya ukuthi umphefumulo uyabuchukwa, uchukwa zinhlupho, ucabanga ungalali, uvuku uyakudinga ukuphumula kwangaphakathi okwe-spiritual okwakomoya. Kulezimfa, kulokugulelwa, kulendlala lakho konke okudinga ukuthi umuntu kanjani aphumule ukuphumule. Sebekhulumile ngokudinwa, sebekhulumile ngokuhlukuluzwa la ngesono. Umzimba lo mukhangele uvela udiniwe. Kodwa sibe sesiba lesipho esinguJesu esisipha ukuphumula. Okutshengisa ukuthi oyama esiphweni esinguJesu uthola ukuphumula okuqotho.
phela abanye baphumula ulali kodwa uvuka udiniwe kusho ukuthi awuphumulanga abanye bahambe kubo false bathi bebuya khona ngale bezamula kodwa ukuphumula okuqotho ikuya kuJesu ngoba nguye umnikazi wakho ukuphumula osiphayo inguzwa usethi ukuphumula kuvela kuJesu hayi siyabonga kakhulu ngicela ukuthi into olunye ulutho lapha mfundisi nxa ligcizelela ukuthi ukuphumula okuqotho kuvela kuJesu sesike sadinga sacabanga ukuthi impilo nxa isihlukuluza siswela singani impilo into azihlangani ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngingagijima ngezuza imali le ngiye korokoza lami ngenze lokho ngizake mphumula ngithi hlala mphefumulo wami uphumula kodwa uthola ukuthi kulokhe kusiba lomthwalo kumbe ngicabanga ukuthi hey nxa ngile O level yami ngingatraina ngibe ngutitsha kuzaba ngcono ngizahlaliseka ngizithole ngile diploma still ngilokho nginjalo so khona lokho kuyatshengisa ukusilela komuntu ukuthi akula ukuphumula sengakuzuza anywhere else ngaphandle kukaJesu ngibona umafuro befuna ukukhuluma kunjalo indaba yokuphumula singakhanyela even ku memory text yethu uthi kusasilindele ukuthi singene kuphumuleni ungakhanyela isihloko sithe uJesu nguye osinikezayo ini ukuphumula uMateyu 11 verse 28 seke sakhuluma ngayo kukhotha ezidlulileyo ubana uthi wozani kimi nelikhathazekileyo nelidiniweyo mina nzenze njani nizaliphumuza zwanini balaleli osinikeza ukuphumula nguJesu asiyeni kuJesu lemthwalo yethu uza kusiphumuza ukuphumula okuqotho siyakudinga uyasho even ungakhanyela embalini la kuSamuel ngo7 verse ngo10 wayedinga ukuthi ake abaphumuze abanikeze lelizwe lokuyaphumula ethi lapho kungela zitha khona like lithole ubuthongo lapho kungela kuthwala nzima yikho uJesu akhangelele ukubana singene yikho siyabonga ukukhunjuzwa ukuthi ukuphumula kuvela kubani kuJesu yisi isifundo saleli iviki esikhangela kakhulu uHebheru ngo3 lo Hebrews ngo4 kanti kuvike liphelileyo sasikhangele uHebrews 1 kakhulu lo Hebrews 2 lapho sasikhangele khona uJesu esesihlalweni sakhe uJesu futhi onguye osinika inkululeko lamhlanje ukuphumula sikufumana kubani uJesu Kristu akusifundele uGenesis ngo15 verse 13 sizahamba sefika ku21 ifunda kanje Genesis ngo15 ivesi ngelika 13 ithi yasisithi kuAbraham yazi lokwazi ukuthi inzalo yakho iza kuba yisihambi elizweni elingeyisilo layo njalo bazabasebenzela bese bebahlupha iminyaka engamakhulu 4 kodwa lesizwe abazasebenzela ngizasigweba lemva kwalokho bazaphuma lempahla enengi kodwa wena uzakuya kuboyihlo ngokuthula uzangcwatshwa luphaleni okuhle isizukulwana sesine sizabuya ke lapha ngoba isono sama-Amori kasekapheleli kwasekusithi ilanga selitshonile sekumnyama khangela ke imbawula ethunqayo lesihlanti somlilo esadabula phakathi kwalezo zingxenye ngalolo suku inkosi yenza isivumelwano lo-Abraham isithi enzalweni yakho nginikele leli lizwe kusukela emfuleni weGibhithe kuze kube semfuleni omkhulu umfula iEufrate amaKheni lamaKhenizi lamaKhadimoni lamaHethi lamaPherizi lamaRefa lama-Amori lamaKhenani lamaGigashi lamaJebusi ngabe ngilalela amavesi ngizwa into eziningi ezingasiphathisa ngingazi kuba ZANAMWE maforo nxa ulalele izahluko lezi kulesithembiso bani esaphiwa uAbraham kula amavesi esiwafunde kathesi nje kulesithembiso bani esaphiwa uAbraham Jehova uthembiso Abraham ukuthi selihlale elizweni lokubugqili sokuphele izizukulwane ezine about 430 years ngiza kuliphendukisa ngizokuliphumuza vele umuntu nxa esebugqilini akala kuphumula nxa uJehova sekukhiphe ebugqilini ukusa ekuphumuleni kule ndaba ethathekisayo la uthi futhi lapha mina ngizakuletha kuleli lizwe lama-Amori lamaJebusi
ngoba laba bantu nisabanikeze isikhatshana nxa sebegcwalisile inkomitsho yolaka lwami ngizabakhipha la ngithola uJehova obekezelayo futhi obekezela izizwe zonke sibuye endabeni yokuphumula bese ngililetha lani ebelisebugqilini ngizoliphumuza indawo yokuphumula mfundisi Mlilo indawo yokuphumula kuthiwa yisanctuary uJehova kaphambanisi uthi endaweni yami ngizakulinikeza indawo yokuphumula ungabona ama sanctuary silawo izinyamazana eziningi uyathola ukuthi kule chabalala sanctuary lapha esigcina khona izinyamazana eziphephela khona eziphumula khona so lathi kuyadingakala ukuthi sithole indawo okuthiwa yisanctuary kumbe ilizwe lapho esiyaphephela khona siphumule khona okay maforo ngezinye indlela uthi wena uNkulunkulu kahlali lathi nxa siphakathi kobuqili ufuna sibe endaweni esikhululeke khona lapha kwanisa khona ukuba lathi ngoba lathi sikhululekile ukuba sibe lobudlelwane laye njengabantu bazalwane balaleli babukeli asikeni sizikhulule ukuze uNkulunkulu ahlale lathi uJesu wasifela esiphambanweni wasikhulula kodwa thina sesizifake ebugqilini besono ngendlela esesiphila ngayo maforo ukuthi sesiphila indlela yokuba asisakwazi ukuthi umnikazi wokuphumula mbani njengowathi umhlanga sihamba siyedinga imali sikorokoze sikambe siye kwenza lokhu lalokhu yasicabanga ukuthi sizaphumula asibuyeleni back to the drawing board ngesikhiwa siye kuJesu siyethola ukuphumula asike siqiniseni khonokho usiya phambili njengobani eyiloNkulunkulu ekuseni isizwe sakweIsrayeli eKenani njengobani sifiniseni siphikele njengobani okwakuqala uNkulunkulu ogcina izithembiso wayethembisile kuAbraham lesi seyisizwe sesini abesesiba lenjongo uNkulunkulu ukuthi wethi mbakhipho kwakuqala ebugqilini okwesibili ngifuna ukuba labo ufuli ngesikhiwo abantu laba ngabami thina siyabaka uNkulunkulu sidalwe nguNkulunkulu sefuna ukuthi sibuyelelane kunzima mfundisi ukuthi umuntu esegoli libe lobudlelwano obuqinile kumele ukuze libe lobudlelwano libe libonana lokubonana ngobuso abese bakhipha ukwenzela ukuthi afake ukuphelela kubo abaphe ukuthula njalo babe le freedom yokugcinisa abantu siyabonga ngiyayibamba le ndaba babe lobudlelwano la uNkulunkulu babiza ukuthi babe laye kakhulu so into azithintayo lapho ZANAMWE ezimbili ukuthi injongo kaNkulunkulu ikubanika indawo physically ebambekayo iKenani yikho esithi ufanele ukukhipha lezi izizwe kuqala ukuze baphumule ezitheni awuphumuli usizwa kuduma imbhobho ngapha kunjani uyabuchaphazela number 2 nxa ebanika indawo ubanika lesikhathi so ukuthi kababuye babe ndawonye so ibudlelwano uNkulunkulu abujongileyo lo muntu obuseduze kangaka kuthiwa yi-intimacy ukuthi yikho wathi Moses ngifuna ubakhiphe ukuze baye ngikhonza kwakungeke kukhonzeke lapho ebugqilini akukhonzeki uZANAMWE esethintile so uNkulunkulu usinike izinto ezimbili indawo wasinika lesikhathi ngenye indlela ubugqili bempilo esiphila kathesi asingeke samkhonza fully yikho kusimele silungisele ukuphumula ekuzeni kaJesu Kristu okukhulu esikubekelwe yes okunye mfundisi bemfuna ukungezelela khona lapho ukuthi bephuma eGibhite isabatha baliphiwe ukuthi libe yiframework iframework intshela ukuthi ukuzabe lebudlelwane labo kwakungenzi ngomvulo wayesefuna ilanga eliseceleni lapha azaba le full time labo so ukuzabe le full time labo bazwanane bazane loNkulunkulu wasekhipha ilanga elisabatha walifaka eceleni phela ukuze sithandane kuhle loZANAMWE sifuna ukuyisikhathi so singekho phakathi kwabantwana lapho siba khona sikhululekile sibabili lapho sizakwazana khona ngcono so uNkulunkulu wathi hayi laba abantu kuphakathi kobugqili babofaro ngeke bangazi lezizwe ngifuna zibone ukuthi nguNkulunkulu wabo lobudlelwane silabo simbakhiphile saba sonke all right basuka kusiphithiphithi sonke baba ndawonye
Right. Ake ngizwe lokho ukuthi ukuphumula okupheleleyo sebesibili ababekuthenjisiwe lokho kwakudinga ukuthi benzeni ukuze bakufumane. Ngoba uma besuka eGibhithe laphana besiya eKhenani baba ngasoze baphonga ukufika ekuphumuleni kuphela. Kwamele benzeni mhlanga? Kwakumele mfundisi baqale bafike basuse lezi zizwe ezaziyizwe ezazihlezi lapha uNkulunkulu elizweni athe uyabanika lona. Khonokho kwakusitsho ukuthi uNkulunkulu uZANAMWE seyifithizelile ukuthi ufuna ukuba labantu bakhe yedwa. Akula zinye ngoba izizwe lezi phela mfundisi bezikhonza abanye uThixo bezingasamazi uNkulunkulu onguyowadala izulu lomhlaba. So uNkulunkulu befuna ukusondeza umuntu kangaka ukuthi izizwe leziyana ziqale zisuke bezizaba lendonsela zisusa ilihlo likaIsrayeli kuNkulunkulu weqiniso zilise kwabanye uThixo labe kade sebe. So uNkulunkulu befika kwakumele ukuthi bakwenze khona lokho kube sebehlaliseka. uZANAMWE uthena uNkulunkulu ubabiza bebodwa kube lona ukuhlangana kuseduzane lo mhlanga kwakutsho lokho ube seduzane kungabi labantu maforo akunjela ukuthi nxa siyilalela indaba echiyo umama labo babili ingumfuziselo wani. Alright. uJehova andiyabona impilo esiphilayo lesisebugqilini sisesonweni uyasikhipha esonweni ebugqilini asiphawule asihlenge indaba yokuphumula vele igcwaliseka igcwaliswa yikuhlenga ukuhlengwa kugcwaliswa yikuphumula kumbe mulethi ngaleyo ndlela angithi vele nxa kade sikhuluma ngoNkulunkulu asenzela khona wasidala singabakhe ngokudala sibe ngabakhe futhi ngani ngokuhlengwa. So nxa esikhipha ebugqilini sesihlengile esesihlengile sefuna sihlale singabakhe sisenza okwentando yakhe. Ngengathinta indaba yesanctuary sesikuye nxa wayithi yakhiwe uthi lingakheli isanctuary ukuze ngenze njani ngihlala lana. Nxa eselathi uJehova nguye osithwalelayo imithwalo nguye osiphumuzayo okwengqondo asiphumuze emoyeni asiphumuze njalo enyameni. So ukuphelela kokuphumula kuba khona nxa siloNkulunkulu sihlala kuNkulunkulu. Okwathinta indaba yesabatha lapha ngicela ukungezelela ngakaphendula umbuzo wakho. Umhlanga ukhulume ngendaba yokuthi uNkulunkulu waqala wakhiphini izitha zonke ukuze baphumule. Lokhu ngukhangele ngakubona kimi ukuthi uNkulunkulu ukuze ngiphumule ukhangele ukuthi ngiqale ngikhiphe isono ngiqale ngikhiphe konke ububo bukhona ukuze ngiphumule ngoba ngeke uphumule ulobutsotsi engqondweni ngeke uphumule ulisela ungabona ipholisa lidlula uvalo luyachaya ngeke uphumule uyisebe ungabona umfazi wendodo oyikhombile uvalo luyachaya. So uNkulunkulu ukhangela ukuthi izono zonke umona esilawo ukuzondana esilapho sikukhiphe ukuze sithole ukuphumula okungafika ngemekhanda khonokho. Into ethintwa ngoZANAMWE into ethintwe ngumaforo ukuthi uNkulunkulu osidale ekuqaleni siphelele sawele esonweni nguyo lamandla ukuthi asidale kakutsha esesinika impilo liyana kuKristu impilo engela sono. Kodwa nxa silokho siphila siphakathi kwesono silokho sisebugqilini ngoba ingaphakathi yethu ayiphumuli imfundisi sisempini kulomsindo ezinhlizweni. So kumele akuphume kumele sizinikele ngokuphelela kuKristu. Ngithanda ivesi eku 2 Corinthians 5:17 ithi indoda nxa isikuKristu siyisidalwe esithi izinto zonke kade zimdinisa ngale engakabuyi koKristu hayi sezizinto zayizolo umuntu bheka into zonke sezizinto. So yikho esikudinga nje amaKristu ukuthi sifanele ukuza kuKristu ngenhliziyo eziphelelayo impilo yenzondo eyokutsotsi amakhona ayife uKristu abesephila phakathi kwethu sabe sesikhululekile impilo. Kulezi nsuku lapha eZimbabwe abantu baphathekile bayalima lami ngingomunye oyephathile lima ngasenanzela ukuthi ukhula nxa lokho lugcwala lapha omabele kucina sekucake bengibhizi kulani iviki ngisufuna ukhula ngileqiniso uzabona sekukhula kuhle yikho likutshoyo lokho uthi abanye
labanye abanengi omele banjengokhula osoluphazamisa izithando zikaJehova zikhule kuhle lobudlalo obunjani obuqondileyo. Nansi indaba u-Exodus 20 verse 8 kusiya ku-11 mbani sayikhumbula sonke. Yes. Khumbula usuku lweSabatha ugcine njani ngcwele. Lo Ditromoni 5 verse ka-12 kusiya ku-15 akusibale uDitromoni 5 verse 12 kusiya ku-15. uDitromoni 5 ivesi ngu-12 kusiya ku-15 ifunda kanje. Ithi gcina usuku lweSabatha ukulungcwelisa njengokukulaya kwenkosi uNkulunkulu wakho. Insuku eziyisithupha uzasebenza uwenze wonke umsebenzi wakho, kodwa usuku lwesikhombisa lulisabatha lenkosi uNkulunkulu wakho. Ungenzi loba yiwuphi umsebenzi ngalo, wena lendodana yakho, lendodakazi yakho, lenceku yakho, lencekukazi yakho, lenkabi yakho, lobabhemi wakho, loba yisiphi sezifuyo zakho, lowemzini wakho ophakathi kwamasango akho, ukuze iphumule inceku yakho lencekukazi yakho njengawe. Njalo ukhumbule ukuthi wawuyinceku elizweni leGibhithe, lokuthi inkosi uNkulunkulu wakho yakukhupha khona ngesandla esilamandla langengalo eyeluliweyo. Ngakho inkosi uNkulunkulu wakho yakulaya ukuthi ugcine usuku lweSabatha. Sizananzela iziphi izinto ezimbili kweSodus 20 verse 8 kusiya ku-11 lo Ditromoni 5 verse 15 12 kusiya ku-15. Izinto ezimbili bathandekayo ezisikhumbuza ikakhulu ngokugcinwa kweSabatha. Amavesi nala amabili alobudlelwano bani? Amavesi la omabili eyakuqala eExodus 20 uyasikhumbuza ubana uJehova nguye wasidalayo. Right. uDitromoni abesesikhumbuza ukuthi nguye wasihlengayo. Uthiwa khumbula ubana nguye wakukhipha ngaphi? Ebuqilini. Yes. So izihlobo ezithandekayo nxa sibuya eSabatheni sizohlangabela sihlangana loJehova simkhonza, asikhumbuleni ukuthi nguye wasidalayo, nguye owasihlengayo. Ngifithizele lo mcabango ukuthi nxa ubuye uzokhonza uzochiya imithwalo yakho khonapho ngoba uhlengile, ukhululiwe ngempela. Kwesinye isikhathi ukuza khonza kuba ngumthwalo, uthola ukuthi umuntu yabuye ezokhonza asuke sele BP, sele stress, sesixabene futhi khonapha. uNkulunkulu bengakhanyelelanga ukuthi kube njalo. Ubekhangelele ukuthi nxa uzokhonza ngosuku lwakhe usuke ungumuntu okhululiweyo ngoba ukudalile uyakudala kakutsha njalo. Nxa ngifundisa uMafore ekhuluma ngendaba yokuthi umuntu usuka esegula kulokuthi asuke silisiwe. Mina nyake ngicabanga ukuthi nxa uNkulunkulu wayesithi kwayiza 58 iSabatha akungakhulunywa lezinye izinto lazi siyabe silemthwalo. Ngavele nje kulantshi sehamba ntshela uMafore ukuthi ibusiness ayihambi ngeSabatha. Sithe uNkulunkulu usinike indawo le time. Kuthi ukuthi kufanele ukuthi nxa siseSabatheni sizinikele ukuthi uNkulunkulu loba kuyini okusithwalisa enzima okungahambiyo nxa singene kuphumuleni kweSabatha hayi siyakhululwa impela. Yikho uNkulunkulu esithi lengxoxo zethu kazingababazi inhlupho. NgeSabatha sabe sesitshela ukuthi hayi laphana kube njani laphana kube njani, kodwa uNkulunkulu befisa ukuthi ngasibabaza amandla akhe ngokusidala sibabaze lokho asenzele khona ngokusikhipha esonweni. Njalo mhlanga uNkulunkulu ukhangelele ukuphumula ayikhona okwabanikazi bomuzona lo kuphela kodwa lakho wonke okuthi ukuthi total rest. Lendalo yonke lezifuyo kanye lezisebenzi okutshengisa ukuthi uNkulunkulu ukhangele physically ukuthi siphumule, spiritually siphumule. Asigiqeleni bazalwane ngoNkulunkulu siphumule ngoba okunye okwenza singaphumuli yikungalaleli ilizwi likaNkulunkulu. Singamlalela sithi gcina usuku lweSabatha sizabubona ubuhle bukaNkulunkulu. Asikeni sizame ukuya kuNkulunkulu sike sibone ubunandi bokugcina usuku lweSabatha. Mina ngicabangela ukuthi Maforo ngase yaligcina kuhle iSabatha sibili ngasicazimula ukwedlula esikhokho. Nxa ekhuluma ivesi asandi kuyibala isiyagcina ethi khumbulani ukuthi lalizigcile elizweni lingayisilwa kanjani la kwenu. Ngibona nje ngamafitshane ukuthi iSabatha
futhi lihamba losindiso. Yebo. Losindiso, yes. Nxa sigcinisa abatha Yeah. mfundisi siyavuma ukuthi kalisetshenzelwa usindiso. Yes. Sihlala ezinyaweni sivuma ukuthi uNkulunkulu anti umaforo sike sathinta ukuthi indaba yokusindiswa indaba yoku-recreate indaba yokudalwa kutsha. Siyavuma nxa sigcinisa abathu ukuthi uNkulunkulu nguye yedwa lamandla okusidala ukuthi nguye lamandla okusisindisa ngomusa singenzanga lutho usibizile ukuthi asikhuphe kulolu dako olubishayo. Sithe thina uJehova ubakhuphile ezweni lobugqili ukuze ayebanika kwenze njani ukuphumula. Bakufumana yini ukuphumula ezweni leKhenani? Singakawuphenduli lumbuzo ake ngifundele uHebheru 3 ivesi ka12 usiya ku19. Nxa kungenxa yani uIsrayeli wehluleka ukuthola ukuphumula okwathenjiswayo, kuyini okwamenza ehlulekise injongo kaNkulunkulu na? Awuyibaleli ivesi. UmaHebheru 3 ivesi 12 kusiya ku19 ithi, nanzelelani bazalwane, hlezi kuza kuba khona loba nini phakathi komunye wenu inhliziyo embi yokungakholwa ekuduheni kuNkulunkulu ophilayo. Kodwa khuthazanani insuku ngensuku kusathiwa lamuhla ukuze kungabi khona kini owenziwa lukhuni ngenkohliso yesono. Ngoba sesibe ngabahlanganyeli bakaKristu uba-ke sibambisisa isiqalo sokuqiniseka kuze kube sekupheleni. Kusathiwa lamuhla uba lilizwa ilizwi lakhe lingazenzi zibe lukhuni inhliziyo zenu njengasekucunuleni. Ngoba abanye sebezwile bathukuthelisa, kodwa kakusibo bonke labo abaphuma eGibhithe ngoMoses, kodwa ngobani athukutheliswa yibo okweminyaka engama40. Kakusibo labo abonayo yini abazidumbu zabo zawelwa enkangala. Ngobani-ke afunga kibo ukuthi kabazukungena ekuphumuleni kwakhe ngaphandle kwalabo abangalalelanga. Ngakho-ke siyabona ukuthi babengela kungena ngenxa yokungakholwa. Oh yes. I-secret kumbe into yenza bangangeni uqedile khonapha. Yes. Kwasilela ukukholwa. Kwasilela ukukholwa. Ngaphandle kokukholwa konke okunye sikwenza isono. Ngaphandle kokukholwa asingiyemjabulise futhi uNkulunkulu. Indaba leyi yokuphumula ngiyakumoya sihlobo esithandekayo. Ayikho enyameni nje kuphela. Nxa ungakholwanga awungeni ekuphumuleni, awumjabulisi uNkulunkulu, awubi lokuhlaliseka. So siyakhuthazana sihlobo esithandekayo asingabini njengabokhokho bethu ababa yiziqholo bangalaleli uNkulunkulu, bangamethembi, bangamkholwa. uNkulunkulu udinga abantu abamkholwayo. Ngesabatha ngesabatha uyakholwa na ukuthi ngakuthwalela imithwalo yakho? Uyakholwa na ukuthi nguye wakudalayo? Uyakholwa na ukuthi nguye okukhululileyo? Kathi maforo. Ukukholwa lokho kuyini? Nxa sisithi kabangenanga ngesizathu sokuthi babengakholwa. Ngizwisisa ukuthi kulomunye umlobo ubhala uthi ukukholwa kuyikuthatha uNkulunkulu elizwini. Khangela ukuthi bambonile uNkulunkulu ebakhipha ngesandla esilamandla. Moses sebefike elwandle olubomvu uphetheni? Babona uNkulunkulu ebavulela amanzi behamba kuThrayi. Babona zonke izinto uNkulunkulu azenze. Kodwa mina mfundisi into enhluphileyo ngithe ngifunda isifundo lesi ngacabanga ukuthi owabuya lo mqondo ukuthi asithumeni inhloli ziyekhangeli nguyindoda yokuqala ingakholwa. Mfundisi uNkulunkulu nxa wayethe ngiyalinika ilizwe kungani bengangenanga abathatha ilizwe ngokuthatha uThixo elizweni? Ngoba ukusenda ama-spies kwakuhlolwani. Ngoba khangela ngemva kwama-spies kwahle kwabuya ukudabuka naphakathi i-doubt, i-lack of trust. Bathi siye nxa abantu bebakhulu kangaka siza kwehluleka. Anjabona. So mina mbone ngani kwakumele ukuthi ukukholwa kwakumele kubafuqe ukuthini bathatha ilizwe bengalihlolanga. Iyo asikhangele nona ama-spy wena lazo nezinhloli lo mbiko ezeza lawo. Sibona ngozi bani yokuletha umbiko ongayisiwo?
sibona ngozi bani yokungathathi ilizwi kaNkulunkulu njana udadewethu uMsisiMhlanga esethilo ungathathi ilizwi kaNkulunkulu njana linje eBhayibhelini silethe umbiko oqondileyo ngaleli lizwi kaNkulunkulu sibona ngozi bani ingozi ekhona mfundisi ukuthi siyadukisa abanye indaba yokungakholwa ngezinye indlela ngathi ivirus iyathelelwa bathi sebebuyile laba ababengakholwa bathelela abanye kulula ukuthi abantu bathelela ukungakholwa kulokuthi bathelela ukukholwa ngoba sisempini ungathatha ilizwi likaNkulunkulu ngendlela engayisiyo usabantu ekufeni kathesi bakhona abanye abantu abanengi abaduhileyo ngenxa yethu abatshumayeli ngenxa yethu abafundisi ngenxa yethu abangani esikhuluma ilizwi likaNkulunkulu ngendlela engayisiyo kodwa isiphetho sakho yikuthi sizabhujiswa ukungakholwa kule mpumela yokungayifika ekhaya eKenani kwesinye isikhathi siyethuka lezi ngento ezincane ngokuzindlala khonokho ngokuzicorona khonokho asakholwa kuthiwe yi-giant corona sure thina siloNkulunkulu osenzela izimanga ezingaka saphuma eGibhite namhlanje sesingabethukileyo sesingabaqhaqhazelayo asimeni sibindi bazalwane uNkulunkulu wethu ungumnqobi singakholwa ngelinye ilanga siyangena eKenani nansi indaba manje nxa kunje so ungamncedisa njani omnye umzalwane olokukholwa okuncane mazwi bani ongakhuluma angaqinisa osebuthakathaka okwakuqala mina engakuthi ngithanda indlela uZANAMWE lethu kuyathelelwana okuyinto lokho kuyathelelwana lokho kwini mhlobo wami baleka nxa kulabazalwane abangakholwayo babalekile ungahlali kukhanseli abantu abangakholwayo yiloba kuyini ukuxoxwa ichurch sifuna ukuyenza iprogram ethile njengemuli sifuna ukwenza ukuthile uthola ubaba kakhulu umama kakhulu balekela umuntu onjalo uyakubulala ingqondo even kwezamabhizimusi even ekufundeni umuntu olokukholo oluncane uyakubulala ingqondo so sihlobo esithandekayo uNkulunkulu uthanda abantu abakholwayo abalesiqiniseko salokho abangakuboniyo ungathandi into zokubona khengela mfundisi iningi labantu silezintambo silezigubhu zamanzi ngoba asikholwa sifuna ukubambekayo uNkulunkulu oselapha samkholwa ngibuye kulesi thintayo yokuchumayela uzathola ukuthi imfundiso esilazi kulabantu abanengi abalendonsela ungaba kuma committee athile even kusebandleni kumbe elizweni umuntu alethe indonsela ethile ngokungakholwa athwa kutshoyo inengi bese lilandela maye kumuntu onjalo siyakhuthazana sihlobo esithandekayo sisebandleni asikhuthazaneni kakuhle sinikezane ithemba lingabe izulu lingani asinikezaneni ithemba uJehova wayizulu last year usinikeza inani akayikusilahla emkhuhlaneni esingena kiwona lo sike sangena kumkhuhlane enzima uNkulunkulu wasimela akayikusilahla ngecorona le sinikezane ithemba sibe lokukholwa sibe lomoya kaJoshua loKaleb ukuthi hayi ama-giant akhona kodwa bayizinkwa kithi yimessage abayilethayo ukuthi uNkulunkulu uzasinqobela asibeni njalo zingabe zizinhlupho esikhangelane lazo kodwa uNkulunkulu uzasinqobela khona lokho singaba njalo kuzasingenisa eKenani ngoba uJoshua loKaleb yibo bangenayo eKenani kubadala bonke why ngoba ukuphumula kwakuseKenani ungekela ukukholwa yikho kuthiwa iningi leyalingenanga ngoba lalingakholwa kwangena abakholwa ngicela maforo uthi nxa ungakholwa awulakuphumula ngoba ukuphumula kuhambelana lani lokukholwa ngoba ngingakholwa ukuthi hayi ngoJanuary ibusiness yami ayihambi kuhle kodwa uNkulunkulu kuyo la kanye ngisoze ngigijime ngicwala indaba yonke ngingakholwa ukuthi kungesabatha asilampuphu yangesonto angisoze ngivuke ngedinga impuphu yangesonto ngesabatha ngoba ngiyakwazi ukuthi uJehova engumkhonzayo nguye onika impuphu izolo uzanika la kusasa okusiswelisa ukuphumula ikungakho ngiyabonga mfundisi ukulandeleli umcijo kaZANAMWE ukwesabi kusasa ukuthi iphetheni yikho kungakholwa phela okwenza mfundisi sisuke elizwini yikuthi sesabuthi kusasa iphetheni ende sikhathaze asilali sisesabi kusasa ende asikayiphiwa uzubone khona ucabanga ukuthi umntwana euniversity uzahamba njani uza njani awukho yikho la ngesabatha nxa usungasebenza udinga imali ukuthi izinto zihlangane kodwa okholwayo uyakwazi ukuthi inkosi ithe
lingakhathazeki ngokuthi liza kudlani kodwa nxa lina lidinga ubuso bami konke likudingayo kanjani ngizaligcwalisela so siyabe sihlezi ngesabatha ngegunya ukuthi hayi sikhule kuNkulunkulu ozagcwalisa wenze endlini uchiye kunjani so ukuphumula kutsho khonokho i-complete rest ukuhlaliseka even izinto umumu khanye ngani izinto azihlalisekayo so yiku-resta sikwazi ukuthi esimkholwayo okhuluma ilizwi ngiyayithanda indaba eku-Romans 4 ithi u-Abrahamu wabamba isithembiso ngoba wabakwazi ukuthi othembisileyo ulamandla okukuphelelisa lokho akukhulumile so uNkulunkulu nxa sithi uzasinika impuphu uqinisile nxa sithi uzasinika imali uqinisile thina okwethu kasimdingeni ubusuku lemini sibe sesimnika indawo yakhe njengoNkulunkulu ufuna ukuthiwa i-stubborn faith lo mama giant ekhona xa ezambulala kuhle ngifele kuye ngoba icilongo liyakhala so ngilegunya lokuthi konke ngoNkulunkulu nyanqo ngiyabonga kakhulu okunye lokho ngikusawukhangele lapha ukuthi ngegunya siyaphambili kodwa nxa sisiya phambili ngokukholwa kwethu kulabanye abangelwa izimfa kulabanye kulandelane kwezinhlupho kulandelane sibisibili kweseduzane azabe buthakathaka esingamelanga sikukhohle ukuthi kumele thina esaqinileyo sibe lamazwi afaneleyo aza kumqinisa acha njengazinhloli leziya abathi bekhuluma umuntu wonke wahle kanjani wenyela wenyela njalo mfundisi ukukholweni indaba yokukholwa isiphe sivela kuNkulunkulu uNkulunkulu kahla kuphi giant hayi we grow in grace siyakhula namuhla uzanika ukuswela impuphu nje ungakunqoba umthembu uNkulunkulu umbone kuprovidela yikho udade kaWhite sithi singesabi kusasa nxa singakhohlwa ukuthi ngike ngalamba kodwa uNkulunkulu wangiprovidela umntwana uke waswela ifees uNkulunkulu wangi so nxa sokubuya isilimo esingani siphezulu ukukholwa kumele kuyalingana laleso so yikho uNkulunkulu ethi asoze angivuma ukuthi lilingwe ngokungaphezulu so ukukholwa kwakho kuhambelana lenhlupho lama-tests ongena kiyo kufanele ukuthi way of escape uyibone ukuthi so asikhuthazaneni ukuthi asihleni sinqobeni kokuncane siyabe siphiwe okunye iporridge namuhla kusasisa amagwadla silokho sesiyaphana sithinte kakhulu ngodaba lwesabatha thinto kumangalisa ngodaba lwesabatha kulobudlelwano bani phakathi kokugcinwa kwesabatha lokulungisiswa ngokukholwa abathi khona i-righteousness by faith kulobudlelwano bani phakathi kokugcinwa kwesabatha lokulungisiswa ngokukholwa ekugcinweni kwesabatha nxa sigcina isabatha obezithandekayo esikutshoyo thina yikuthi sesisindisiwe samukele uJesu onguye umnikazi wesabatha uyasho yena uJesu uthi hayi isabatha lenzelwa umuntu kenzelwa ngayisabatha silungisiswa yikupheleliswa kokulungisiswa njengoba sike satsho ukuthi ngalo siyakhumbula ukuthi hayi sihlengile ngalo sesisindisiwe ngomusa enye ingozi esiba layo sinemkhakha emibili yamaKristu ugcina yena isabatha ngoba ufuna ukusindiswa yikho wakhathaza abafarisi lenengi lethu khathesi kube sokusiba ngumthwalo ngithwale nzima ukuligcina kungikhame futhi ukanti kumele ngiligcine ngoba ngisindisiwe ngilungisisiwe ngalo ngiyalungisiswa ngenziwa ngiphelele ngamukele ukuphumula kuye uKristu sisiyabonga ezinye indlela maforo umuntu ogcina isabatha ngokupheleleyo ukhanya ngezenzo ngoba nxa ugcina isabatha usuxhumane lomnikazi wendalo umnikazi wesabatha esesizibona izithelo ziyatshengisa ukuthi mbani okuwe laba abagida amadlozi angagada phezu kwesihlahla usuwasebekhuluma ukuthi lidlozi lendwamu so lawo indlela enza ngayo kuyakhanya ukuthi uNkulunkulu inkosi yamakhosi ekuwena sesiya kubaGalatia 5:22 izithelo zomoya
sokumele uthando silubone kuwo, sokumele ukubekezela sikubone kuwo, sokumele ukuzithiba sikubone kuwo. Lokho sokutshengisa ukuthi usulizwisisile isabatha lenkosi uJesu. So ZANAMWE sithini ngokuqhubeka sigcina isabatha iviki ngeviki kodwa silokho sicwile sonweni. Kulabantu la umhlaba ukuthi siyaligcina na nxa singatshengisi izithelo zesabatha, ngoba phela isihlahla semengu sizala imengu. So thina esigcina isabatha nxa singasaphumisa izithelo zesabatha, uthini ngalokho mhla? Ngicabanga ukuthi namhlanje uJehova uzosifundisa, uyakhuza. Alright. Eminye abanye bethu solokho saphendukayo, silokho siphambanisa besingakaligcini. Yikho kuthiwa ku memory basazongena abakangena asikaligcini. So namhlanje uyakhuza, uyakhwaza uJehova ukuthi ayasiphendukeni siligcine ngendlela akhangelele ngayo, ngoba okunye konke lokho esikwenza akusisindisi vela akusincedi, sidlalisa isikhathi. Alright, ngiyabonga kakhulu ukuzwa indlela esikubetha ngayo. Singangena njani ekuphumuleni kwamanje? Ngayiphinde singangena nakho ukuphumula ngamanye amazwi lokhu kukholwa okuleqiniso losindiso lwethu singakwamukela kanjani okusisa kuJesu Kristu okungekho kithi ngokwethu, ngoba sesithi ukuthi sabatha vele silinikwa ngoba ninguNkulunkulu, ukuligcina sinikwa amandla ngoba ninguNkulunkulu. Singakwenza njani uma siyengena ukupheleleyo lokho kuphumula na? Mfundisi, mina ngizwisise izigaba ezimbili eziveza ukuthi singangena njani ekuphumuleni. Ithi isigaba sokuqala ukuthi kufanele ukuthi uKristu olamandla okusidala kutsha kasimnikeni impilo yethu endala ayidale kutsha. Omunye obhala uthi i-total transformation, kaso modification, kasizami ukuphanelbitha isimilo sayizolo. Kodwa umuntu nxa esenguKristu baze bafanise la ngempilo ye-butterfly. Ukuthi butterfly nxa usuyibona isiphapha lapha ungekuthi ukuthi ke aba ngumhogoyi. So ifile ingene phansi yaphumisa silethelwa ukufa komuntu omdala, sivuke sizidalwe ezintsha bese sithela isithelo sikamoya, intokozo, uthando. Number 2, isigaba sesi2 sesisiba lokuphelela, ireality yokuphumula ekhulunywa ngumaforo ukuthi kasikangeni ephelelisiweyo uNkulunkulu esehlezi labantu bakhe. Sambulo 21 ukuthi ithabernacle kaNkulunkulu isebantwini, yena uzaba nguNkulunkulu wabo bona babe ngabantu bakhe. Kutsho ukuthi sizapheleliswa, sesibona ukuphumula okuyapheleliswa ngesikukhangele ngalo. Yikho sifanele sihambe loKristu namuhla ukuze siyehlala laye kusasa. Akuthi sibhalele masinyane uHebheru 3 ivesi ngelika 11. Uzafunda lo Hebrews 4 ivesi nga1, ngizabona ukuthi ngaphusa phambili. amaHebheru 3 ivesi 11 ithi ngaze ngafunga ekuthukutheleni kwami ngathi kabayi kungena ekuphumuleni kwami. amaHebheru 4 verse 1 esithi ngakho kasesabe hlezi lapho sisekhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe, kube khona omunye wenu obonakala esehluleka ukufinyelela kuwo. Ufunda lo verse 3. Verse 3 uthi ngoba thina esikholwayo siyangena ekuphumuleni. Njengoba watsho ukuthi njengoba ngifungile ekuthukutheleni kwami ngathi kabayi kungena ekuphumuleni kwami, lanxa imisebenzi yayiqediwe kusukela ekusekelweni komhlaba. Verse 5 la kulindawo uthi futhi kabayi kungena ekuphumuleni kwami. Fundo 10. Verse 10 uthi ngoba ongenileyo ekuphumuleni kwakhe laye usephumule emsebenzini yakhe njengoNkulunkulu kweyakhe. Nxa silalela amavesi wona lawa, uNkulunkulu usibizela ekuphumuleni okunjani okumele singene kukho nxa besiwalalela amavesi? uJehova ukhangelele ukubana sibe sekuphumuleni okwakuqala okwenyama siphumule. Alright. Siphumule mentally, ingqondo. Siphumule emoyeni, spiritually. Sibe ngabantu abaphumuleleyo ngokuphelela. Sithembe yena uNkulunkulu. Anti sike sathinta ukubana laba bangenanga ngoba babengelakho ukukholwa. Ake sibe ngabantu abaphila besekuphumuleni izikhathi zonke ngoba sithemba uNkulunkulu.
izikhathi zonke konke sikugiqela kuJehova sikugiqele konke kuNkulunkulu bese sisima mfundisi Mlilo ukuzenzela izinto abantu babhizi bayasebenza ukuthi badinge le ndlela ukuthi basindiswe njani indaba leyo yokusindiswa yenziwa nguJesu nguye oyenzayo kuthiwa asimeni imisebenzi yethu sifanelayo singene ekuphumuleni ebese sisenzela konke ngoba ukwenzile vele konke. Siyabonga. Ngezinye indlela mfundisi indaba yokuphumula yaphela ukuba esiphambanweni uJesu uthi kuphelile esitsho ukuthi thina kwethu ukudubeka kunjani kuphelile ukugxilazwa isono kuphelile usesinqobele esiphambanweni inqobi ingonyama yakoJuda thina kwethu sokuyikuthatha isipho a special gift eyisabatha siyamukele sithole ukuphumula. Namhlanje nyanxusa asikhetheni uJesu namhlanje njengenkosi lomsindisi siphumule eminye imikhuhlane esilayo ngiyokuthi asikuthole ukuphumula okupheleleyo singavele sithole ukuphumula okupheleleyo mbone ngana ama-BP ama-doctor omsebenzi ama-stress konke arthritis esibazwayo ukungalali konke lokhu leminye imikhuhlane esiphomba ukuvuka ngenxa yokungaphumuli esikuthola ngokungakholwa lokungayami kuJesu asizeni kuJesu sithole ukuphumula. Uthe ukuphumula singathola ukuphumula okupheleleyo khonokho ukuphumula okupheleleyo okaNkulunkulu singakuthola njani sekutheni singakaphendula umbuzo ngicela sifundele uHebheru 4 verse 9 lelika 11 uyehlwe fika ku11 uverse 9 uthi ngakho kubasalele abantu bakaNkulunkulu ukuphumula kwesabatha ngoba ongenileyo ekuphumuleni kwakhe laye usephumule emsebenzini yakhe njengoNkulunkulu kweyakhe. Verse 11 ngakho asikhuthalele ukungena kulokho kuphumula ukuze kungabi lowela lesi sibonelo sokungalaleli. Asikhuthaleni ukungena kulokho kunjani ukuphumula uze ngabi lokungena kulesi sibonelo sonjani songalaleli. Mina nthena khonoko ukuphumula okuphele kaNkulunkulu kuphunywa kutheni lapha futhi sibizele ukuthi senzeni thina ikwamukele sekwenzelwe ukuthi anti uJesu uqedile wathi kuphelele ekudaleni wathi eseqedile ekhakhanyela la uAdam into aqala ngayo uqala ngokuphumula ngoba wayebizelwe ukuzophumula kuJesu uJesu sesindisile uthi kuphelile it is finished abe sesibizela ekuphumuleni uzathi eseqedelane lesono futhi uJesu uza kusibiza ukuthi sihlale ekuphumuleni. Isihlobo esithandekayo lokho siyamukela ngokukholwa yikho indaba ikhiyi kusekukholweni abangakholwa abangene ekuphumuleni asikwamukeleni ngokukholwa senzelwe konke sihlale ezinyaweni zikaJesu simethembe simthathe ngokwelizwi lakhe angathi kuyiwale sihambe singabuzanga singathandabuza. Ngenye indlela maforo ungakhangela indaba yokuphumula kwesabatha le imuli nganye lomthetho ewuphawulayo uthi le nyako sibanda le nyako moyo le nyako dube le nyako nyoni wena ukuzokwazi ukuthi ngwakobani umele ukhanye ngokulandela imithetho kayihlo. Thina ubaba wethu uNkulunkulu awusozugcina umthetho wamakhelwane awusozugcina umthetho wakodubu ngwakomoyo okamakhelwane nangu yasinxusela ubaba wethu ekuphumuleni kokugcina ilanga lesabatha. Siyabonga. Nxa wena ufuna ukuba ngwakoNkulunkulu isibongo sakoNkulunkulu landela umthetho wayihlo ayikholeka next door. Bengifuna ukuthinta ukuthi esinye isigaba ngemva kokuba sesiphumule umuntu wangaphakathi esemutsha kulesithembiso sokuthi uJesu uzakuza. Ngicabanga ngathi lekuthi ukuthi ikuguqulwa komuntu wangapha immortality ukuthi sizaphiwa imizimba engabola sesiqalisa impilo ukuphumula okureal ayikho uNkulunkulu ethi asikangeni yikho kufanele ukuthi siyengena kikho okuphelele. So ngiyayibona indaba yokuthi awungeke uyengena kulokhuyana kuphumula ungazange uqala ungene kulokho uzana amakade kufithizele lokuthi kufanele impilo zethu zibe ngezintsha sisembusweni womusa uJesu ethatha indawo ezimpilweni zethu siza kuyahlala laye embusweni
wenkazimulo kusasa. Ngicela ukwenza isibonelo. Right. Ngithi lapho enzalwa khona sile Heroes Acre la. Lapho kubekwa khona abakomaphosi. Wena nxa ungakomhlanga ngala Awungeni. So uNkulunkulu usilungiselele ikhaya elihle. Ngena kuphela abakoNkulunkulu. So ngiyekela ukuba ngowakoNkulunkulu emhlabeni. Ngeke kube khona. Ngeyindlela uthi nxa saselapha emhlabeni asesiqasa kunambitha umhlaba onjani khonapho ke awungifundele asike sibuyele kuExodus 20 verse ka8 la nxa sosibale yonke lo Exodus 5 verse ka12 kusiya ku15 ufuna sike sikhangele lokho uma siqathanisa ona lama verse sibona amahluko bani maqondana lokuzwisisa ukugcinwa kwesabatha ukugcinwa kwesabatha emva kwenkulumo esithe sabalayo sikhalela lokho futhi ukuthokozela usindiso sikwenza ngayiphi indlela isabatha singena njani kulo singena kukhonona na Ngifunde uExodus 20 iverse ngo ya ungayiqedi nje yonke uverse 8 uthi khumbula usuku lwesabatha ukulugcina lube ngcwele. Insuku eziyisithupha uza kusebenza uwenze wonke umsebenzi wakho kodwa usuku lwesikhombisa lolesabatha lenkosi uNkulunkulu wakho. Ya besafuna ukuthi ngithi mina ukuthokozela usindiso ekugcina kwesabatha sikwenza ngayiphi indlela isabatha lingenelana njani la khona esibala ngakho singakhohlwanga ukubana siqathanise wona lama verse amabili elika Exodus elika Ditromoni. Alright. Ku Ditromoni la kweExodus uJehova uvezwa njengomnqobi. Usinqobele. Wasidala wasenzela kahle. Wabuya wasisindisa. Sesiwele sonweni santula sayale uyasilandelela wabuya wazosinqobela. Kuyizolo yilokho akwenza izolo. Kodwa kule kusasa lapho siyakhona esinikezwe ku memory text uthi sisazongena yiko usilungiselele uJesu yikho futhi ethe hayi namhlanje uma ulizwa ilizwi lakho ungomisi inhliziyo yakho namhlanje sihlobo sithande nxa sikuzwa lokho esimele sikwenze singomisi inhliziyo zethu asigcineni ngendlela yena umnikazi afuna kugcinwe ngayo atsho kwethu okwesifarisi ukuthi bambone ukuthi thina senza so sizikhethe siziphawule sibona ngani yithi sodwa hayi uNkulunkulu sike safunda lapha ukuthi uNkulunkulu wamaJebusi futhi yikho wabajezisa uNkulunkulu wama-Amori yikho wabajezisa ngowabantu bonke usabizele indalo yakhe yonke ukuthi ingene kulokho mfundisi Mlilo wonke umuntu kumele agcine isabatha ayisilo lamasabatha ayisilo lamaJuda ngelonto yonke yadalwayo akugcinwe isabatha likaJehova. Izindlela maforo uthi la ukugcina isabatha sikupractice kuthiwa itraining. Abantu nxa bezahamba kuma-Olympics uqala kube le training babuthane belungiselela umjaho omkhulu. Thina la siyaphumula ngesabatha. Silungiselela ukuphumula kwaleliyana langa kunjani yes ongaphumulanga emhlabeni kuyoba njani ukuba ukutholakala sokuphumula ezweni. Ngicabanga ukuthi esikhuluma ngakho kathesi siyavumelana ukuthi uExodus ukuthi Ditromoni 5 sike sakuthinta ngaphambilini kuyasikhumbuza ukuthi laba abantu bagcina isabatha bekhumbula ukuthi uNkulunkulu wabakhupha ngaphi eGibhithe wabahleli besono okuveza ukuthi isabatha liyahambelana losindiso njalo siyavuma yebo isabatha lihambelana losindiso kunletha ke ubona ngilethe ke le inkulumo emfisa bana siyibambe njalo kwisabatha lihambelana lesindiso isabatha lilusuku lokuthokozelela ukugcina lokufakaza ugcina la ngokufakaza ngezimpilo zethu singaligcina njani isabatha ngendlela esitshengisa ukuthi siyazwisisa ukuthi usindiso ngokukholwa lukhona ngaphandle kwemisebenzi lokugcina umthetho njengenjwayelo nje abathi legalism ngesilungu
singaligcina njani okuveza ukuthi siyazwisisa ukuthi kulosindiso lapha. Engakutsho indaba yesabatha ayisoyokungayenzi izinto. Ayisoyokungayenzi imisebenzi. Ngiyokwenza okuletha udumo kuJehova. Kwesinye isikhathi siba ku-trap yokuthi hayi thina senze lokho ubusubuzwa kanti okwenzayo yikuthi. Ake nisifundeni ukuthi ngosuku lwesabatha sikhulule ababotshiweyo. Si responde kubizo lukaJesu. Ngoba sesisindise senza imisebenzi yabantu abasindisiwe, silungisisiwe, sesilungile, sesenza imisebenzi yokulunga. Singabi lokho sibotshiwe, silokho sithwalisana nzima, sithwalelane imithwalo, ulokhu khangela ukuthi umakhelwane wenzeni, ucunuke, uzonde, asikhululekeni. Lusuku lwenjabulo, lusuku lokuthokoza, sithokozelani inkululeko esonweni lokudalwa lalokho esikuzakwenzelwa nguNkulunkulu kwelizayo. Okay. Umaforo mfundisi nxa ekhuluma ngokuthi isabatha kufanele ukuthi sikhululwe. Kulo Ellen G White kulenye indawo nxa ekhuluma ku Christian service ngendlela ofanele silungiselele ngayisabatha. Uthinta indaba eqhakathekileyo eyenhliziyo lokulungisiswa. Uthi ukonana phakathi kwabazalwane kakulungiswe. Ukonana phakathi komuntu loNkulunkulu kakunjani? Kakulungiswe. So kufanele ukuthi ukugcina kwethu isabatha kube yikukhululwa ukukhululwa kupheleleyo. Esabatheni kwesinye isikhathi umaforo kwakuthinta ukuthi uyabuya ulesikhwili ubuye lusuzonde wesi. So asikufundeni njengamaKristu ukuthi umlimi injongo yakhe ngesabatha yokusikhulula asikhulule impela. Siyabonga. Ngicela ngabafitshane ngelizwe elifitshane utsho ongakutsho kubalaleli kusiyagcina khona kodwa ngabafitshane kakhulu okuzwayo. Asithembeni uJesu, simlandeleni lokho akutshoyo ngokukholwa. Udiniwe udabukile. Woza kuJesu. Wathi lami ngihle ngithi ngamazwi akhulumileyo sibizobona segcina isabatha. Isabatha lengcwele obani ingcwele yoJehova njani? Ongcwele. UJesu uyasithanda. Wasenzela umusa wasifela isiphambanweni. Ukuze sonke esikholwa kuye singabhubhi kodwa sibe lokuphila onaphakade. Asilandeleni imilayezo yakhe siye kuye sithole ukuphumula kwesabatha. Siyabonga bathandekayo ukuhlanganela ke kulesi sifundo esiqhakathekileyo. Kasihlanganeni ke kuviki elizayo. Labe zakhana khona futhi uJesu njengompristi othembekileyo. Amen. Uzasikhulekela uzanami. Asikhulekele. Baba uNkulunkulu osezulwini lalapha emhlabeni. Siyabonga ngoJesu osipha ukuphumula. Esikucelayo ukuba usuxwayisile, usukhuzile, sicela sithole ukuphumula ngokweyama lokulalela kuJesu. Siyabonga ngewisdom osiphe yona ukuba noma kunzima kulomhlaba you are still in control. Ngoba lathi sonke usibusise bonke abadidekileyo enhlizweni babe kwazi ukukhona kuze kube lapha kade. Khuleke egameni kaJesu wasifele eCalvary. Amen. Amen.